Juthera Jerau, second Tawa Nisin Saka by Fruma, the welcome dance by My Jai. No problem. Second time, if you're going to read your chapter, agree. If you find problem, no problem. But third time, when you're going to read your chapter and you find difficulty, then ask yourself, why? Why you have not understood it? And that why will take as a challenge to know more. And knowing more, that means you're leading to the path of success. Knowing more and more will lead to the path of success. So, I would like to just tell you, please try to take the principles of continuity and vision in your life to become a successful person, to achieve your aims and dreams, whatever you have. And so, now I would like to conclude. I won't go too long. Tiga ini punya sekarang ini saya hamba saya ini student lagi apa ini हमसे apa ini saya mohon kita apa ini saya apa ini saya student saya juga aku di antara kita itu हमदमा री नादु तिगला तिनी बसाई हम बसाई हा नोते तिनी किसिम लाइका लेगा सिजन फैक्टर्स बाई तिनी नोसे तो खाता फाइबा को नुनी आंबो किसी हमदमा ने हमदमा री आंबो निचे खाता लाफाका आरो तिनी मीटिंग आता आं दुकुरो लाहिलाइना खिदाव ना Directly principles were politically involved Kapia, Samanania, Tiga, it's not leadership training, integrity and leadership training. Puriman and Hagaha, ini Robert Isman, ini Somas Nicheda, ini Sarau ini dhonsi mohon dijo adi buafai tip cuma sarau puyan sarau bujo sang metric jala higher secondary degree tip ko 5 sarau bujo tip ko busi ham busi puri fai nana 5 sarau ni busi ke ham community fai na ni pada yang kita puyan sarau bujo an busi nu ebo cuma sarau di kana sumai mas an busi mai sumai nama puri bagian busi hadai student responsibility first priority ni study adi mangdo kemudian sang sebagai mobile phone busi Alumrau kalau alumrau yang hamba khusyuk terkaman itu, alumrau itu kawan nak berapa time pas oleh dengan kita saja sudah lagi sudah kita effort lagi mana itu, concentrate, effort tu life, listening time, nuanu listening mind tu juga concentrate lagi mana study ha. Kita ground si bawa mana ya, kita ground study, lalu si student bisa sama apa, full bahkan ini si hadai bahkan semua lagi, alu forest full bahkan si Most students are asaba assignment kan share krai lai jise rumba group kan discussion kan nama jalai lai sonsi kini playa kala muke ko chilai juru lai mana do jing sang ang playa kada ang thana ruda ba answer ka ju sule suba la jima lai dunia ba suba ma chila ji kai gawi sling ma sanang ba ji abo sling ma jing ni ma sani jane khapyong tu se jane benau tu se na sling lai mana do trip karo Nyalan si kripo cinti masau deh, sau si potong ba oleh ni kau ya. Dua orang ni chip scientist, seorang juga sini aju si bol kami kau. Walaupun nolai ni pang puli hai bahasa, di sini tu dulu siapa ini. Nolai ni pang ekdam hati buka macam lah silunya lah, tu ekor tu. Jauh usi hadai tu, कृषि विज्ञान केंद्र में वो चीज साइंटिस्ट जाए तो अब उन्हें तो अभी बड़ा आर्बिन कैंपर जो ब्रांच मैनेजर भी हुए बावरी गवर्नमेंट का फिर वो साइंटिस्ट का हारे लगा से उन्हें तो निश्चित हारे में नंगा आदि मासाओं में बिसिंगा रिंगा बागोला मा रिंगा निश्चित रिंगा गुरु का से जिनसी मासा जाती थाउमा
Eboti masa kajian long salah pre, eboti masa lagi ni hakani masih don sidong, palu ajing kripo, jingboti masa second bisa sampai sini kajian long ada di masa sih. Sini stand betul yang kita coba lima nanti. Dua kawan cuma sini aksu sejalan, Yesus sejalan, aku sih kripo. Di masa ni topai apa, sepuluh yang salah tang topai apa, musi apa, musi nang kumanang tu. Mulai menang kumanang tu, tahun yang menang kumanang tu. Kevin organisasi tak sama nang tu, nang ada gua hati assembly grand thangana ko, dia kai sigon thang naik ha. Orang secretary orang lumba, oleh apa jenis voice orang soal mana tu. Jika saya krim patahnya orang konflik salai kamu konflik just debate, bos discussion kau tahu mana tu. Bukan sih sausiran personal individual boleh konflik tadi lang mana ya. Jadi musyarakat krim kamu pai mana tu, krim zamini sudah kau tahu mana tu. Bos yang action ke bolehlah, Yesus ke jelah, jadi masa saya tu sabah lambo, जिनमें माहौल करोगे हादायमा निमाता जिनमें डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि से तिकाबो जिन सेंट्रल कमिटी ला जिने प्रेसिडेंट सेक्रेटरी दं बुसिब्रान को आ क्राउजमा माबा आ लाइलानारा नि रानि देशनि फाउंडेशन के आपा बड़ा सेंटिबा सालायबानि मेल होजा बिदिमा लोगोहा दिनै जिनी गेजेरहा जिंखे जातिखे नालायबो जुरुयाबा जिनी नावरायसौ गेदेमा डक्टर सुबलमान बिसा जिनी गेजेरहा दिनै नावरायफराय दंफायाबा गेदेमा अरुण दिपसा Sini marju pada dah tiga rifaina, bani silabuna dong lana nisini pemapai dah dong kaitunan nia, dong papai punang nia, krip ni family conditions bau sinia, odezang nisini pemapai bauhadu, asa jaladu nisini bersabha 100% ani bahasa bisik dini difuhat handada laisi furidu serba boboy sa furidu serba difugop kule sa furidu serba university ha furidu serba ITI klaidu gibin kushi habake nisi rana mafaidu nisini bumaupa nisin bersama full faith hamba bagarau Cilangka aru higniaba dongko aru hamba bagarau Cima tu krauro baru dongko higniaba bagarau ang lasna nu Cina gisli ciba po coba bangla rungya oleh tiga puluh ke hanu hasil tangi ang Cilama baudu ini puri ansarau karen puri ansarau konuni senior student betul konuni aru mana ni ex student position nuni ang ini ang bohoy student jahinu faiba dibuka college 1995 ang bohuriba science stream ha ini student betul konuni jingbo wangsola lardu manang student life ho jingbo khajamini nusile no ile puri hi faiba khajamini duku hadi duku nijar habo bo bubli la hoy aru jingla maifenang niya ha student life no hamdau thoyaba khajadau thoyaba वो लाइफ दे कितियो यावना दे माइफेन किया था वो स्टूडेंट लाइफ है तो क्रिप जदी वो क्रिप बुबली वो हम या बुबली वो ये स्टूडेंट लाइफ है तो जिनी गिबिन लामा बदन थांमा हम लामा हम या लामा Okay, sounds great. Sekarang bahwa Prosoli mereka juru lagi, price mereka dulu lagi, hamba batang di mana kita ini tarlaidan bisa di Malaysia di masa puri antara ini Social Freshers Meet 2018 apa ya rau sih kerang student freshers range bang ambil maka semua yang lalu sekarang bisa naik nama ujung dulu ya student freshers dong bisa effort pahit wow. Thank you. Aku pun kita science status kami ya di private se. Bukan kalau syllabus time itu rumah nanggu, puri mana nanggu, tuntun buji lama nanggu.
jing mo pressure salai bagraula serang ko tilanga senior bodo ambo I was also a part of the Difu Government College when we entered in 1999. When yang jing ba salai bala thambalai ba wo masih just recall me those days wah salai ba ha jing ba chief guest Dr. Subolmai ba sa ring ba ambo islai no pressure sai dong yang na kami dong I was sitting on the last of the corner like that. But today, the thing has dini naik. Usi GPS apa? Yang mana jingbo menang ha. Usi yang yang mana kamera tu dini. Usi yang boleh kampah. Oh masih changes sih. Masih changes mana? Success. Success mana? Usi jing ke guideline yang lambas kamai. Ele puri kare, ele jare. Cuma tu hari. Oleh itu ani butai. I'm a student of Bamur. I passed out in the year 1985 matric. I'm a science program. Sekarang lah tiba-tiba di awal dulu sudah pas dengan fail dah. Pas. Tiga deh, kata lepas. Dinle burung berima. Kalau pas dengan saya, boleh mono time tu deh. पास करना था तो लाइफ से पास करना था परसेंटेज दे डिजाइन करो परसेंटेज काउंट को खले बकरी सीख दे 40% जाला भी 45 जाला पास पास ना फेल वो पास सिंगरा साथ बोल हिमालय होते जाबो का बाबा पैसा रिसा 20 টাকা गया बाबा 20 টাকা ना सिंगरा चा तो बढ़िया पार्टी उड़े जरा गोले कुड़ीना पुड़िया ओले स्ट्रगल लाइफली स्ट्रगल ना बाकी लाइफली स्ट्रगल बखाली स्टार्ट करे लाइफली स्ट्रगल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट करे when you start schooling मेरे सीमा स्कूल में लाइफ उसका मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी शुरू दो लाइफ और दिनी सुसे वो बैग और सीमा पर गाँव वो आणि स्किल बो लाइसिनी बैक तो बोला है आणि रेस्पॉन्सिबिलिटी दुआ को आरो बो रेस्पॉन्सिबिलिटी जान दो यार सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी मिसिंग को तो मिसिंग सीमा रेस्पॉन्सिबिलिटी बांधी दुआ दे आर सीधो को it's very tough and very competitive age you are living on चले बने यावसी यावना यावस काम नहीं खाओ competition When asaba everyone कोशी competition गिरी का दे निने endurance गिरी का दे निने चेष्टा गिरी का दे ये एकदम यहाँ ना थोमा you be lost. Still sometimes I feel I lost. Kilo mana anytime consistent zaman consistent persistent or hard working dedication. Trap thane nangau phirang aim by truly aim when you have an aim vision dongma zai na nongma ni we are born with a purpose you see create a purpose dongna life ai ba hapta phai ba kin season phai ba ebo life ke mujang silly claim and play everyone should have a purpose in life. Unless and until you have a purpose in life, you will be nowhere. Whatever it I'm going to play. Some of my given aim play. Okay, I just want to be an engineer or a naval officer and Navy board interested to pass. Okay, I vision on your money. Class 1983 vision on your money. Science school of my there. Otherwise, defense at home. That was my first choice. I did not give up. I should give up only here. There are so many ways. When one door closes, another one opens. I have a belief in my mind that I can do something. If I didn't do this one, I have got so many opportunities. The sky is the limit. When you think the sky is the limit, there are so many options welcoming you. You get great scopes kuda you get faida you get ni hora kuan sekali mau angai jamu semoga ibu ala fitness dia ibu pelayanan ke pelaya ada interest dong nanti main thing is that
when you aim something, you please see that are you interested in that? और वो सबसे कोर्स टाइम में ये दो पर जिस टाइम में तो करे बाबा तो सीमा नहीं इंजीनियर जमाना हुआ नहीं डॉक्टर जमाना हुआ दूर दमस्ती साइंस को सीमा जब वो ultimately sir loser, everyone is a loser, the students, the parents, the whole family is a loser. इसलिए वो दूर दमस्ती ला Mr. Arun Tibusa, Assistant Director of MSME, Arunachal Pradesh. Mr. Bowring Hasnu, Assistant Engineer of Transport Department, Tipuni. Are invited guests of Mr. Arvind Kemprai, Branch Manager, SBI Depot. Mr. Ragneswar Hasnu, Kamra Amlapati. Assistant Area National Fire of ini different number fiber dari di mahasam di song ajarai hasam di song ini bo jin lugu rauno ini trip bang era ini welcome flight do and so once again ini karaya kuri hi pas hi tadi jaga jarne kripti knowledge song dahi ba jane area song masih represent his fire pas hi masih successfully masih client clear di fire trip mo an side song welcome flight la do ada hamza ma khasa mari la do tikala dini ni 43rd big dimasa student social welfare kam get together se dinla get together thibane dum dum not only student jumari related se thotela angla kala asal thiman se gawa ang da introduction hamset lao jala mo ang muslim student banang lakni student jama nama angla 97 se pass out metric zero time ha metric pass 7 ban kom se even thonsira de kini ke thamulation pass hai to first division the one problem first division se gaya time ma today manja dipo thonsiri mili dawo almost 4000% sen jana ga what time mane jo first division jahi ole mane mara so cotton college sung mane jane nolai ni sung direct ang Gaudiya Thabla cotton college sa suru klai cotton college sa pass hai again Assam Engineering College sa thanga Assam Engineering College sa pass hai again now IT Indian Institute of Technology और master degree klai ba am mechanical engineer फिर orang ani clip de research work research and connected jawa publication bodung ba oleh bani aku ani request book like ani guide book PhD klai फिर साथ ही साथ आंगला lecturer job mai ba engineering college no oleh bani aku खूब जरूरी kamu yo main la nadi target nu nadi interest खूब important ang oleh bani pro academic line thai bani main reason ha mane jarni interest ni basa खूब dong order lamon on de nadi thama jarni interest malai ni interest point difference ada mane experience ang practical experience ko share kaina mane after passing 10 metric 3 ban yaw ha family में तो बहुत है medical line है हम you should better have biology subject and 12 pass सामान आ रहा है जब आन खाला वैक्सीन तो कर दवा मिलती है आन खाला इंजीनियरिंग की क्लास ओले वाला आप फर्स्ट biology ला तो लाडो पूरी क्या है इसलिए मैंने not a good ओले तो फिर again next year फिर mathematics subject लापता पूरी दा माने betterment रिबार ना बजो माने अब आंग satisfied नहीं है और कौन यहाँ फिर इंजीनियरिंग फिर बार ini still down निसम फिर आप माने ups and down life में होगा just because of ini interest nadi interest हम बहुत important है मलाई थे अब family member nadi नाम जो कौन नहीं है लोग nadi नाम जो ना बहुत important ओले थे तो ini target हाउ जामा ini aim nadi ओले जामा और asal success zaman le ini an banau जाए बस देखा खिलाना discipline वाला नाम student life वाला discipline नहीं हला देन जाए तो discipline हमसे maintain कलाई बा experience को share कलाई maintain कला discipline माने पूरी बावो ये ना जो routine maintain कलाई दो ceiling है तो asal mathematical formula chemical formula chemistry ने ceiling है रेपटा पूरी माने पूरी जो नाइबो टाइम दूँगा science के hostel है तो मुल्क कलाई बस आप खावा वाला खावा
Mana anytime la table la tak kurang even ini tu kan office kampia, angkat office mana ni ang sitting job kampia. Nangara kiwan tahu memang industri. I would like to welcome each and every freshers today, and then I hope that your career will be a very successful one. My friends, I don't know much of the Dimasa language, but I have got some knowledge about the words, not fluently. Mr. Vilas will teach me, I suppose. Okay, going through the history, the Karbis and Dimasas have a very close bonding and friendship and brotherhood. Until today, we are facing some great success, and also we are having some problems together, and all the issues are same. Now, you have come to notice or not, I don't know, but I would like to let you all know that in Karbi Anglong, after the publication of this draft NRC, you might be shocked to know that more than 1 lakh applications have not been, so to say, accepted. Among them, 1 lakh, more than 1,20,000 plus. Among these NRC applicants which has been rejected, not rejected, accepted till now, there are many of our people who are just not concerned about these things. Plus, there is a very big trend. Ang sangat hokim ni mo ani kasama hangoma maya yang palalu pagi pagi ani buat supaya kan ni angke yang orang sekau men orang sekau ujang ke luman yang ibu salah yang oke Korean salah ke ani hangoma yang palalu udah हम खेब जन नांगौ फैयाबो जागोन आं दिनै इभेन गिभेन खाफायनोसै परियाल साराव दिबा फायहि कदाय जागे दिबा दंमोन फैयाराव हायर सेकेन्डारि आबो दंनाय दं आं मोनसेबोला दिला डिग्री कर्स मोनदाबो कदाय फैयाराव दं एरहा उनियावना इउनिभार्सिटि स्टुडेन्ट दं दिया मोनसे डाउटफुल इउनिभार्सिटि दं जि दं Asa, saya ho, ang semua bawa bersih, siapa yang kita lang ha, ane pada kita lay daun dia, saya suruh dia cipuna, puna, ang semua mungkin semua bukan punya bersih lang ha, lalu dia nanti semua tinggi dia, dan saya ho. Siapa sekarang? Ini ane saya sama semakin diban sekarang. Harsh reality, masuknya siapa? Harsh present situation harsh reality dah. Indian population growth is dah 135 crore. But may not be a figure, but it's around 135 crore. Assam ni population display 3 crore. Karyawan population display, if I am not mistaken, it's 9 lakh. Around 9 lakh. Last 2011 census. Udah hai, jadi jadi iot ni kau kan cuma tanya na. Korean sarau, okay. Dia gitu naik kan keren 25 to 35 crore जाने दाम ना रखा ini yogi figure situation lain sih harus lagi tu sebab dia
Assam ha buha unemployed, educated unemployed buha visitor kami do 15 lakhs. That is the reality. 15 lakhs. Assam alone. So now, मैं लाफा यारो बाजी स्टूडेंट ट्रिप नावरे राव अरे है ये ठिबरांग सुंपा यारो ट्रिप के बाहर हम लोग मकतो मरी हालाजू जिन्हें नावरे स्कूल डॉक्टर जुबक उमायवंशा प्रिंसिपल साइंटिस्ट एंड हेड ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र की कार्यालय में हम जिन्हें स्टूडेंट राव जिन्हें पूरे आंसरों निकले जाते हैं ये हम बाहर मकरबन से ही हम लोग मकतो मरी हालाजू अरे मानगना नावरे जिन्हें Mr. Arun Dibusa, Assistant Director of Micro Small Medium Enterprise Arunachal Pradesh Group. Ini tadi Arunachal Pradesh da posting dong dibuat time high kota da jadi puri answer होने के लिए कहता है ini hamba करो तो बात इसी पूरी बात जवान है नाडी इसी ने लाइक नाडी क्लेमा नंगो नाडी के दाल क्लेमा ni lama dong फिर बन गया मुझे खाजा मुझा हम दो मकुतो मारे वाला जो Mr. Bowring Hasnu, Assistant Engineer, Karbianglong Autonomous Council Transport Department Ibu. Buke bo ang. Sini student raw ne ini kerau ham bang bajirban play buke bo ham dong kam mari halalu. Ade given now right sini Mr. Arun Kemprai, Branch Manager, State Bank of India, Ibu Badar Branch. Mr. Ratmishwar Hasnu, DP of Amlapati. Miss Snigdha Kemprai, Assistant Lecturer, Department of Political Science, Tipu Government College, Tipu Karbianglong. Usi grade ke ang ini men hapai dada matang ribani ham nama kasama yopala ju. Ade bune lugu even hosam the President Secretary di masa Student Union ni President ada Giras Dibusa, all di masa Student Union ni President and the Karbi Student Association, Vice President of Karbi Student Association, thanks for your motivated speech and you have bring our attention to the various problems of our problems faced by our peoples and the Karbi peoples of Karbi Anglong district. और ये जिन्हें लामदिन की मतलब स्टूडेंट एसोसिएशन नहीं की दिन ड्राम उनका यारों प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लपाई भी आती है तो कुछ नहीं रिप्रेजेंटेटिव पाई यारों कि वो हम लोगों को हमारी लगो कि मतलब सच्चे सवानी जनरल सेक्रेटरी अरे है कि मतलब जाली जालाई हौसल कुछ ट्रिप पाई यारों के आम हम लोगों को हमारी वाला जो अरे है खानी दाम हो जा ini ang aboji rah in melke sale ba juru yaro great ke bo ang dong to mar ladu rang dang juru yaro ini yarani amlapati ni rajrao de book club ni committee zaro de pan given di masarao ini era pa yaro siang dong to mar ladu ini advisor ini ada Romit Hasnu Sibras Hasnu saya hamdau hodai Kapil Indonesia di Hamlang Kesak, secret ke ang hadang udang untuk mengtomari lalu jadi ibu melke hansip lahirlah ini cukup banyak.